bertahun-tahunan belingang kebang rasa adi bukan harapan miriban kalau ada kesempatan nyat beli lebih ken metimpa ulian merasa nyaman nanging sing carane harapan adi jani nolak tresnane yen dadi beling wali anggalan sing kebani beling ucap pengisin hati itu diharap adi ketimbang jani belina nang sakit hati ulian pelebli pediding besponga beli ngarepang ragan adi kadenak pada teresna tahu-tahu ne adi sing ada rasa nyat beli lebih ken metimpa ulian merasa nyaman nanging sing carane harapan adi jani nolak tresnane yen dadi beling wali anggalan sing kalbani beling ucap pengisin hati itu diharap adi ketimbang jani belina nang sakit